kenna. Mana kinjaabeti waan nu beeru nu nagabarime meti wabbilu buunu beeti burjaanana baasiyaa jaa Abdullahi Faatumaa Jamal mormi qiyyaas keeti. Waylele qatilelele burjaanana baasi mormi qiyyaas keeti waan akkana moojisi lubbuun na beeti beriyaa jaalala qoo burjaanana baasi mormi qiyyaas keeti. Waylele qatilelele abookana gubbaa saambilaa daabani waykille saayyaamani ajabraa taabiyaa ittuun naqani mataanna dhukkubaa sinaa eesabani guutuu irruun qabne aja Abdullaa Ahmad Abdullaana dura dhaabani. Waylele qatilelele ajamana dareeti koo mana raadiyoo qatti tamaarani guutuu irruun qabne nu dura dhaabani mataanna dhukkuba aja Abdullaa eekoo sinaa eesabani. Waylele qatilelele ajawari direera namni teeraasa yaawari kaatu yaawari kisaasa meesi malee naan taatu aja Abdullaa Faatumaa Jamarraasi Hasan tiri qararraasa. Waylele qatilelele yoo zaramaadha tabaari kooytu wayya malee hin baruji kooytu nyaata warreen gama aja Abdullaa lakki Faatumaa Jamal Ahmad Abdullaa lawaami ooytu. Waylele qatilelele way naannoo gubtaa taatu kan inatti hin boontu addunyaan dubruma wayyaal ajaal aja Faatumaa Jamal meesuma hambanaa jee meeluchaa faafaa gootu. Waylele qatilelele ajab keenya laangee gola qaraan jalabee waynalee gurguratti hongatiisi bee afaan amaaraatti qoqqobasiinan baa'e. Waylele qatilelele afaan amaaraatti qobasiinan baa'e way bitaachaani naame migireen bajee yaa diriqee baate haja Abdullaa lakkime Faatumaa Jamal yeraa siyaasan kooyo diriqamma bee.